Sita Acordayaman dismiss si Judge Gregorio de la Peña, presiding judge del Branch 12 Regional Trial Court del agosto 19 este año con el Temporary Restraining Order o TRO kaya planta si Ismael Musa kontra Kuntungku Hanapi como el nuevo representante del indigenous people na konseho lokal. Pero en vez de mira con este negativo, ya considera pa con este el congresista Celso Lobregat como favorable na Laudi Musa. Este el cosa y habla si Lobregat na press conference y llama este ayer aga. Asegún con Lobregat, ya menciona na mismo orden kay no hay jurisdiction el RTC con este caso, pero puede con este lleva si Musa na otro forum como la National Commission on Indigenous People and Bank. If you read the entire order, it will show that this order actually favors Councilor Musa. So, cosa tabla el judge, hindi aquí el decide con ese want of jurisdiction, debe alya na NCIP. Hindi pa también según final and executory al desisyon del Oficina Regional del NCIP, siendo puede pa apela si Musa su caso na NCIP and Bank. Si hindi favorable para con él al desisyon del NCIP and Bank, puede pa anda si Musa na Court of Appeal. Actualmente, tiene pa según pendiente appeal si Musa na NCIP and Bank. The finality of the decision for his removal only becomes final after Musa has exhausted all remedies. The remedy now is he has filed an appeal to the MBank. The MBank has not yet made its decision. And even if the MBank makes the decision, their rules say that it is still appealable to the Court of Appeals, which is affirmed by the decision of Judge De La Peña. He says, before resorting to judicial measures, if so available to them, which in this specific case is not even the second level, but the Court of Appeals. Yabla pa si Lobregat mo ay paakaba el proseso na kaso di Musa, sino tiene lang el kienta apura para kitaya con ele na pwesto. Cosa taase el otro grupo, desperado sila, quiere sacar sila el número. Quiere sila sacar el número, kita sila con Musa, pone con Hanapi, na yes ya de ilaboto. Para pwede sila sacar todo el committee kung sa quiere sila sacar. No hay quiere man komento con este el alcalde María Isabel Climaco Salazar, el quien encabeza con el Partido Liberal. Pero asigún con Attorney Sam Mariano del City Legal Office, más favorable para nalaw del gobierno local, especialmente na Consejo Local, después man dismiss el RTC con el TRO. There will be two sides of the coin as to how a recipient of the order will receive it. Now, on the part of the city, and I'm referring to the city vice mayor, it is a favorable issuance because there will be a peaceful transition of replacement as regards the IP representative. Marifit Amayo, Dateline Sambuanga.